الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasih sing kami hatiranan, alhamdulillah. Wasdaing ha panukbali namo sing kahormatan kaniyo kataan ha waktu ini. Sibu da yan ha kapupuan iban sin yan ha kalaguan sin daerah hauno na kamu nakabutang damikian day sabi mga silayan ha social media damikian kahormatan kaniyo katantan murah-murahan amin kapag bahagi-bahagian na to in nikmat sa lago-lago dirihilan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring haamuin pagpatarang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, yaon kaniya intibot, laong ta kumawa sin karayawan, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, aswabyan subay hadya kita niyo, simingod kaniya, sin mga kakahinang niya, karena inyan katantan, na malago kapaiddahan, makawa na to, dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siya intimbangan sin ibadat na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo sa timbangan ingkatan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay na to yad tuupihan. Nawang na to kaupihan in Rasul sallallahu alaihi wasallam naway na pagduwarwa madawhat na to in amoy in ini iya angan-angan na to kasadnangan deng hatuhan na to Rabbul Alamin. Labi lupa na amin piyag mamatuoy pag tuyuan na to in perkala amin dihil kato tanyo sin Allah ta'ala kalasig kabuhi iban sin pangumulan asupaya na magmakbul in maksud angkan kita piyapan dari sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makapagtag-ipon kaniya. Karena yung pagtag-ipon pa Allah ta'ala inyan hak sintuhan na to Rabbul Alamin da hindi kato. Na inhak na to isabdeng kaniya amo hindi kita niya binsanaon at tawari kita niyo laong ta amin ajabon haadlaw gana-gana. Asabiyad to say na to pipi inhinang na to dahil hawakto pa wakto amin subay sadya doon makasud halikusan sin kakahinang piatarang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In makabuwa mga kataw temang huran lawi kabuwaan sin mga silabar iman amin go sin hinang biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jumato amano siya bang siya makapuklas day nga amin hinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mabaya kita laung ta ini patarangon ha waktu ini insyaallah ta'ala hadis riwayat dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis mahaba basahun tasya supaya kahatihan na tutuon marayaw insyaallah.
inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qal fama amilta fiha qal qataltu fika hatta istushhidtu qal kadhabta walakinnaka qatalta lian yuqal jari. Faqad qil thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta alqa fin nar. Wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'ata bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qal fama 'alimta fiha fama 'amilta fiha qal ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadhabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim wa qara'tu al-Qur'ana liyuqala huwa qari. Faqad qil thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta alqa fin nar. Wa rajulun wassa Allahu alayhi wa atahu min asnafil mal kulluhu fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qal fama 'alimta fiha qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadhabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma alqa fin nar. Yaitu in hadis mahaba hambuk-hambukon ta sabuton intutungpukan si mga manusia ini panagnan biyayta dunhay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan manusia hukumun sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kiamat amo na lang niyain ini usog nagjihad fi sabilillah. Naman jari doon haon ini tiya ingat kaniya inamuin tungod paparkala sim pagjihad. Inyan matarang kato kataan ng pagkukuyag si mga magjihad kaya na nakalabiring hakamatauran si manusia bang niya madawhat in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to ini dumatong in hambuk kusog biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habihatin kahalan niya in siya na syahid din diha lauman sin gumini sa sumagawa doon hayaon in katantaan ujion sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta kabayaan sin Allah ta'ala tumarang in kakahinang tarendi hadunya ini dito haadlaw akhirat karna in katantaan yan mataod laung ta nakajajaga sin hinang ta daakan dahil Allah ta'ala biya na si mga malaikat iban sinudyot pamaranantay ni sumaksi kato mga katotay mangurana kama Islam nasa wabiyan piyahati tuod kaniya marayaw doon hayan bang biya diin in pagianon pagtaat patuan Rabbul Alamin subay lumabay ring hapagtaat paraak niya amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kita niyo manjari mutas daing hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insyabot ini in Rasulullah nakapagjihad fi sabilillah nakapagparang sabil in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya naroon na ini inambok kusog ini
Piang himuting sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to yaon. Laong sin Allah ta'ala kadabta. Puting mo saan. Walakin naka katalta lian yukala jari. Karena ikaw nagjihad pi sabilillah supaya kau mabantog maisog. At ini maksud doon ini at harap pa Tuhan Rabbul Alamin nakaharap papag ini kabantugan amuin mabaya siya mabantog in siya maisog. Nain yan lang niya pakad khil. Nain yan tuji matuna. Timarang na way nababalikan harap pa ini gumi ini magbalik. Naroon haon lang niya mapuas dahing hayad tutumarang man doon haon sin di niya nakapailuhan iban singkatan kaya susulat yaon matarang na kanya piyahati na kanya katantan in marayaw iban sin mangi tumagawa impini niya imangi piyag mangi sin Allahu Ta'ala dunhan diaak na sin Allahu Ta'ala mga malaikat hipapatilakbo siya palawm sin apinarka Jahannam. Amuan in usog panagnaan siya but doon ini. At inebo ko na dyan hamok usog imbihay ni karena mga yan di majato katop taniyo pagkarungukan na to mga magjijihad hawla na to inyan katan yan sila sampil pabihaon mataod pabuhi-buhian na bukon in kakunahan ta maggasod akarandanan in kakunahan ta doon sipok in amalta bang aun dapat Allahu Ta'ala sadya makaingat sin hinangta. Salta mo na rin nga katan subay siya tulos ikhlas pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amuin himinang kita karna niya, karna bang siya hangan sin ini pagkamano siya atau maksud harap maripadunya ini na tanto sadya inyan magbingka tuin kaliruan mga kataw tayo manghuran hakama Islam. Manjari usog hikarwa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa ata bihi fa 'arrafahu ni'amahu wa 'arafaha qala fa ma 'alimta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an qal kadabta. Ang bukusog nagmaingat, nagpangadji, nagingat sing Quran sarta doon nang hindo day sabsiya ha ini tungod sinamin Quran yaon biasa kulong nin Quran naroon hayan piyapakita na kanya sinallahu Ta'ala bang unoy na hinang niya rin di alaw man sing gumini bang batan kayong daawan niya batin siya nagmaingat pag-ubos-ubos siya nagmaingat nagpaingat isab siya hapag kahiniya doon hayan ingguwa niya sin record niya kaya susulat laong niya ubos siya imyan in katantan hangkan ako nagmaingat doonhan karena ini piyagpaingat ko ha kaibanan iwan biasa king Quran yan karena mo laong sinallahu Ta'ala roon kadabta puting mo walakin naka ta'allamta al-ilma liyuqala alim na liyuqala qari amo yan in mga sila nag-ingat sing Quran bukon katan sa aun deng ha mga yad tuji majato halauman na to ini bang biya diin in pagda nila sin Quran doon kanila mga kataw-tay manghuran biya na sin sambahayang magbasa kita sing Quran din doon biya na in suratul Fatiha nakawidda dahing hakatan in pagbasa na to doon karena tiap-tiap mamasa kita ayat pa ayat sambakun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala runhan sarta indaakan sin Allah ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam warattilil Qur'ana tartila. Yaon biyabaita subay imbasahan niya tartil. Amuin
matarang in katan day nga huruf parahan pakatan in uno niya sumagawa di majato halaw man nato aun day nga mga guro tawiya dakuman yaon magsambahayang mag-exhibition halom sambahayang magbasa sin nini Fatiha iwan si mga babasahon ayat Quran halom sin sambahayang bukon yadto kana inyan katantan na biya kau sin nagparungog sin maluoy kau mag ini basa sin Quran bukon in ini kaya tali mo rin doon kaya miyumukar na mo in Allah Ta'ala sumambag kay mo sin himumungan mo bihan yan nasubay na to hatihon marayaw nasabab ini laong sin Allah Ta'ala kanya puting mo in ikaw yan ang kan kau nagmaingat supaya kau mo na rin nakatan matawag kau alim matawag kau may ini mamamas sa Quran iban matag kau wihan doonhan ini kari atawa matag kau alim bihan bat bihayaon na nagapas-apas na intawa min subay na ini mataasin pangadji bihan ang pahadya kakaroon sin tao. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdakato taniyo balligo anni walaw aya. Pagpasampay kamo pamano siya pagpaingat kamo misan na kumanambuk ayat bihan. Bukon amin subayaw nakatantan kato taniyo ampa kita niyo ini amuin magpahati atau magpaingat supaya isab kaingatan kita niyo sining kita niyo maingat. Bihan yan mga katawtay manguran ha kama Islam. Na doon haon hipapa ini kawa na siya mga malaikat ang pasahipatilo palawm sin apinarka jahannam. Ini katunya mga katawtay manguran warajulun wasa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mal kullu fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama alimta fiha amilta fiha qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak qal kadabta laong niya hamukuso gamunin hikatu doon handi hilan sin Allahu Ta'ala pialuhay in ni'mat sin Allahu Ta'ala piasud palawm simbay niya doon han na indirihilan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala ring mga alta yaw nakatantan bukon sakad mabot na pasiling in piagbangkatan sin alta doonhan na in akin niya roon haon hati niya pagka siya karihilan laong niya na way roon hinang hangan sin pag-agama matarakto min sabilin amuin kakuyakan mo laong sin amo kusog yaon sin pagnapaka hinang kuyad tulong niya illa ampaktu piha laong sin Allah Ta'ala roon puting mo kadabta walakin nakafaalta liukal huwa jawad hangkan kau naghinanghad to in nakabubutan halawm simbigi jantong mo roon na supaya kau mabantog in ikaw na mag ini biya mga magtatabang in ikaw biya mga marayaw tuod in biya mga pangatayan mo sa mataw din tiyatabang mo bihan na ampay pag-usaha mga katawtay manghuran sa milbiyabaitan kita iaayaran ipapaingat katuin usaha marayaw piyag marayaw sin Allah Ta'ala iban ipapaingat kato in usaha mangi piyag mangi sin Allah Ta'ala at supaya maingat kita timimbang simbaran tahaw no kita sumud doon haparkala yan na damikian labi lumatod iniyat na to subay niyat maksud marayaw karena sin Allah Ta'ala karena niyangkan kita himinang sinhinang yaun nasa biyan inambuk tao ini laong niya piuting sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bukun bunalin daawan niya
na piyatilakbo siya palawom sin apinarka jahannam. Karena yung mga inikatan na di majato halawman na to yung mga inikatan. Tumpukan si manusia. Tumpukan si manusia. Dunhan amo na muna ring hakatan amo na nagjihad fi sabilillah. Yan day sabaon kikita na to mga kataw tay manghuran biya mga jihad sila. Mga yan bukod sa jahajaman na to nagjato ini hatimpo si mga kulapa amuin lang tapuasin upat puasin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Doon hayan na impagjihad nila, doon hayan aon kaibanan doon nakatuliki na pamukuna mo karena simod palawman nila impag-agawsin pag nakura bihan sa taim mga silayaon dahil nga mga kulapa na nagiipat day sa mga ulama bihan amoy indiyaraak nila iparisara in kabayaan sinallahu ta'ala sa sumawa suway labay baid day nga kabayaan nila bihan yan nasa babiyad to in mga ini bukon siya parkala bago halawman na to ini parkala daan di na to manjari singuran in mga limabay kato taniyo hangan sin pag-agama amin nakasato ha pag-agama sin Allahu Ta'ala agama niya doon hayan karna inyan lamod kita niyo ini magkalugian karna masabot kita niyo sampay runhan pa amin kangian ini sin amuin jimato nga mga sila nakaunayan to. Na labi-labi na misanin pag-usahay ini hihinduan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan sarta piyatatarang kato. Aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyita niya. Abdi, hadis qudsi. Abdi ana urid wa anta turid. In agnaita ya abdi ya kau ipon kulong sinallahu ta'ala hadis qudsi ana urid wa anta turid in radita bima urid agnaituka amma turid in lam tarda bima turid at'abtuka fi in radita bima urid agnaituka amma turid in lam tarda bima urid at'abtuka fi ma turid wala yakunu illa ma urid. Biyata sin Allah Ta'ala ron na ini labay rin nga pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi ipon kulong niya aun kabayaan ko aun desab kabayaan niyo sumagawa bang kamulong niya ini maya sing kabayaan ko na dihilan ta kamo kasannangan bihat papagdayahon ta kamo doon haamin katanaman niyo nabangkawlog nyari mabaya sin kabayaan ko doon takaw binsa naungon hakatanaman mo kabayaan mo wayroon dalawang sinallahu ta'ala maagad amurain kabayaan ko. Nabiyan na si mga ini, amin tiyatali mo yan tuwing ikaw maniguro na kawhalawang karayawan, pag ubos doon nahon, balis ka tinji mato. Amoy into tumpo kanini, amo na yung mga sila, syahid, iwan si mga ulama, iwan na si mga sila, amoy agniya, mga dayahan, na misan yung pag-usaha, biya na sinakita, doonhan na inyan katan biyabay takato, hihinduan kita sinhalal iwan haram, doon hayan, sa sumagawa, biyabay taday samsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumatong in waktu, di na in manusia, maglilay sinhinang nila, di na sila usisa madtumarisin hinang nila tungod pag-usaha
sibo da halal iban haram usahon na si manusia. Di majatu bihaon, bihan labi-labi na, madugal na intao, bang mo agaron inda akan sin, Allahu Ta'ala, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, madugal intao patumtumon sin hikarayaw kanila. Bihan sin inyaon katan, hikasan nang mga kataw-tay mangura na kama Islam, in kita nalalaong, bang kita mapatumtum ang pakita nagpinda, naghijra maun pakabayaan sin Allahu Ta'ala na amo at paghijra sa rayaw-rayaw. Amo ang pagpinda sin hinang sa rayaw-rayaw, amuin magtawbat kita bangaon nalanggal ta pardusahan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang payan doon na yan sambil sin hinang, amuin matarang nahakatan, hiaram na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukod sadya Allahu Ta'ala nang haram kaniya, sambil sin maghihinang sin hiaram yaon, inna mayta, inyan lang niya haram. Bangkaw, kumaon hayan, na matay kaw. Bihan, ha. Amuyad to, maytaan kaw asal. Manjari, bangkaw, in ikaw isa mag-usaha hayaon, nari ikaw mabaya sin masabot siya. Inyan to mga kataw-tay manghuran, subay kita niyong magpinda, maun pa amin, kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makad hapang hindo niya, labay ring hapagpatarang sin, daak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman tinurulon na to, kaya na hadlaw akhirat, bang pakita-kita hinang na to, doon hayan, na ando hibalik da sin Allah Ta'ala pa, ini ginhawa si manusia, nagpakita-kita doon na waktu yan. Sabiyay ta damikian ni Abu Hurairah, hadis marfu'an, qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka ani syirk, man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi, taraktuhu wa syirkahu. Biata sin Abu Hurairah, inagisin Allah Ta'ala, ako indayahan, hamanga ini, amuin kikilan yung labi marayaw rin kako diha gumi ini. At tawasibo kami indayaw na mo. Amo na yung pagsirikan natin niya. Diarayaw mo in Allah Ta'ala, diarayaw mo rin sabihin, ini uno-uno na ha, kira mo hikarayaw kay mo. Nalaong sin Allah Ta'ala roon, man amila amalan. Isi-isi maghinang, uno-uno na hinang. Nahinang siya hauk, nakasud siya pa hukuman sirik, na laong sin Allah Ta'ala runhan, taraktuhu wa syirkahu, tinggalan ko na siya, ipapaghambukon ko na iban simpiyag sirikan niya. Hati niya, bangkaw nagbantog simbaran mo pahambuk, tauyaon, papaghambukon ko iban sin Allah Ta'ala, iban sin siya, haadlaw, ini gana-gana. Labi-labi na bang ingkam mo yaon, hang kahinang, hang kausaha, madtubihan. Na ando kailo, mga kataw-tay manghuran, subay na to, pindahan, inhinang na to, maun pakakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haupuin waktu na to, doon na dyan na to, patubtubon, insyaAllah Ta'ala. Talo ka ka na pantabalik ini pangadyan, kasugpatan, taharo aing mangdo, insyaAllah Ta'ala. Mangumbaid na ako kanyo katana waktu ini, sarta na in kaptangan amuin hakiran niyo nakaamo, nagbabatok iwansin, isara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inya to tawfik kato sintuhan na to Rabbul Alamin, way maksud taro ka ing doon hay nibot malengkan magpatumtum, labi luwa in ako magpatumtum paparan ko sin mga hinang amin karukalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.